بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده حمد سنالар الله Таалаға болсын, Allah Таалаға мақтаулар айтабыз. ونستعينه ونستغفره Allah Тааладан жардам сұрап, биліп-билбей қылған күнәләрімізден кешірім сұрайбыз. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا жаман амалдардан, нафсыбыздың жамандығынан жаратқан Allah Таалаға жалбарып өзінен жардам сұрайбыз. Мен яхдихиллах фала мудилля лах. Кимді Аллах Таала хидаят тура жолына баштаса, аны ешкім адаштыра албайды. Ва мен юдлил фала хадия лах. Аллах адаштырған бендени ешкім тура бағытқа баштай албайды. Ва ашхаду ан ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика лах. Гүйлік берем Аллах жалғыз, анын шерігі жоқ. Ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух. Жана гүйлік берем Мухаммад алейхиссалам Аллах Тааланың құлы, жана елчisi. Ан-Набиюл Мустафа, тандалған пайғамбар. Ас-Садиқил Амин, чынчыл, аманатчыл. Ал-Башир, жақшылық менен сүйіншілігін. Ан-Назир, жамандық, дозоқ менен ескерткен. Арсалахуллаху Таала рахматан лил аламин. Аламға Аллах Таала рахмат үшін жөнөтілген пайғамбар. Allah keremetli Kur'an'da وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Ey Muhammed, seni alamga rahmat için yönettik deydi. فَشَرَحَ اللّٰهُ بِهِ الصُّدُورِ Allah Teala paygambardın kelüsü menen insanlardın kökürögünü açtı. وَاَنَارَ بِهِ الْعُقُولِ Akıldardı nurdan tırıp, akıldarga nur verdi. Allahümme salli ve sellim ve barik aleyhi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in sümme ba'd. Пайғамбарға дуа саламдардан кейін, Аллах Таала мақтаудан кейін, урматты мұсылман бір туған, барыңарға Аллах Тааланың тыныштығын, рахматын, берекесін қалап саламдашам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Имам Тирмизи риwayat қылған бір хадисте Абдурахман ибн Аби Бакра деген сахаба. Абу Бакраның баласы Абдурахман атасынан пайғамбардан бұл хадисті жеткізіп мындай дейді. Анна ражулан қала, bir kişi gelip peygamber'e katı, ya Resulallah, ayyun nas hayr. Adamların en жақсысы kim dedi? İnsanların жақсысы kim dedi? Qala men tala umruhu ve hasuna amaluh. Adamların en жақсысы kimdin ömrü uzun bolup жасаған işleri Allah'a жағымды жақсы işler kılsa. Ömrü uzun bolup Allah'a жаққан жақсы işlerdi kılgan adam en жақсысы. Qala fa ayyun nas şerr. İnsanların qaysı jaman dedi. Qala men tala umruhu ve sa'a amaluh. İnsanların jamalı ömrü uzun bolup жасаған işi de jamandары. Allah 60 yıl, 70 yıl, 80 yıl ömür berse de koludan elge, jerge, dinge hiçbir жақсылық келбейді. Bir gana jamandық менен жайды. Adamların en jamanı. Adamların жақсысы ömrü uzun bolup eldin, жердин, диндин керегine жараган жақсы Allah'a жаққан амалдарды қылған адам. Жаман адам ömrü uzun bolup Allah'a жақпаған işlerді қылған адам. Урматты мұсылман бір туған, ешкім түбөлік қалбайды. Бардығыз өтөбүз, күндөрүбүз өтөт. Biz ойнойбуз, бирок өлүм биз менен ойношпойт. Allah Kur'an-ı Kerim'de aytат: "Ve-zekkir fe inne-zikra tenfa'ul mu'minin." Az-Zariyat suresi 55. ayet. "Ve-zekkir eskertkin, eskertүү имандууларга пайда берет" дейт. Eskertүү имандууларга пайда берет. Allah Tebaraka ve Teala периштелерди жаратыптыр. Периштелердин акылы бар, кумары, каалоосу, шахваты жок. Периштелердин акылы бар, шахват, кумарысы, каалоосу жок. Allah Tebaraka ve Teala айвандарды жараткан, айвандардын кумары, каалоосу бар, акылы жок. Ayvan menen periştenin arasında Allah Teala insandı jaratkanda, insandın şahvat, kumar, kaloosu da var, akıllı da var. Kimde kim insandar eğer akılına başlayıp, akıl kalçap, akıllı menen iş kılsa al, periştelerin darajasına kötörülöt. Eğer akılına başlayıp esten, kumarına, şahvatına, kaloosuna başlayıp, kumarına kul bolup kalgan insan, ayvandın darajasına düşüp kaladı. Urmatlı Müslüman bir tuğanım, bugün bir Allah Taala'nın bergen nimatları jönünde söz kılmakçımın. Allah Taala'nın bendelerge tartulagan nimat baylıkları öte köp. Anı sanagan menen çegine jetpeybiz.
Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de İbrahim Suresinin 34. ayetinde ayet: "Ve in ta'uddu ni'metallahi la tuhsuha." Eğer oturup Allah Teala sizlerge bergen nimatты Allah Teala tartulagan jakşılıktарды eseptesеңер, çegine жетпейсіңер. Ова урматтуу мусулман bir туган, Allah Teala bizge tartulagan bergen nimattардын çegi жок экен. Oturup alıp her birimiz sanasak. Allah ber ömrünü, akılga, bala çakaga, mekenimizge Allah Teala tartulagan nimattардын çegi жок. Бирок бүгүн öte zarıl bolgan bir Allah Teala bergen nimatga toktolmokчумун. Бирок ал Allah Teala bergen bizge tartulagan nimatты көбү сезбейбиz. Anın kadır barkına jetpeybiz. Al Allah Teala bergen biz kadır barkına jetpegen, biz kede al jönünde oylabogан en uluu nimat ni'matul amn wal aman, tınçılık, amançılık. Allah Teala bergen tınçlık menen amançılık öte bir çoğ nimat eken. Allah Tebaraka ve Teala özünün barlığına, birliğine işengen imandılarga aytat: al Allah Teala bergen nimatga biz şükür kılışыбыз керек. Anın kadır barkın bilişimiz gerek. Anı kanday saktooga oy жүгүртүшүбүз керек. Jana Allah Teala tartulagan amançılık menen tınçlıkты jok kılуучу insandardын jolun tosууга. Kantkende bizde amançılık bolot. Davud aleyhisselam, Davud paygambardı bilesiңер. Davud paygambar mындай деп: "Ya Rab, keyfe eşkuruke ve şükri leke ni'metun minke aleyye." Ey Kudayım, kantip sağa şükür kılam. Sağa şükür kılığım senden bergen bir nimet. Köngül bul. Davud paygambar: "Ey Kudayım, sen bergen jakşılıklarga men kantip şükür kılam. Özü şükür kılуу da senden berilgen bir nimet." Allah Teala sağa berbese şükür kılganды bilbeysin. Azır mana urmаттуу musulman bir tugan çoğu aytat: "Elhamdülillah" delçi, elhamdülillah. Bul Kudayıma şükür degen söz. Allah'a maktau olsun degen söz. Bирок Allah ayttırmasa bunu da ayta albayt elеңiz. Oşo elhamdülillah dep ayttırуу da Allah'dan bergen bir baylık al. Kançalagan insanlar var. 80 yıl, 90 yıl yaşagan menen. Күнүгө күн чыгат, түн кирет, bir Kudayıma şükür dep koyboyt. Seni elhamdülillah dep şükür kıldırgan Allah'a dagı şükür kılışın gerek. Davud paygambar aytat: "Ey Allah'ım, men sağa kantip şükür kılam, şükür kılуу özü senden berilgen dagı bir nimet" deyt. Degende Allah Teala aytat: "El-an şekertani ya Davud." Ey Davud, hazır emi mega razı oldum. Emi maga şükür keltirdiň deyt. Emne üçün? Menin tartulagan jakşılygymdy bildiňbi? Moýnуңa aldyňby? Oşol emi şükür kıla bildiň. Ey Kudayım, sağa kantip şükür kılamın, şükür kılığım senden berilgen bir nimet dese Allah Teala: "Ey Davud, oşo şükür kılууdu men bergenimdi bilgeniň, bul şükür kılgaныň" deyt. Urmаттуу musulman bir tugan, azır men toktoloyun degen mesele. Tınçlık, amançılık. Hiçbir üy bülö, hiçbir insan, hiçbir şahar, hiçbir meken, hiçbir el bul nimatsız yaşaosu mümkün emes. Amançılığa, tınçlığa jeke insan da muhtaç. Bir üybülö da muhtaç. Bir ayıl da muhtaç. Bir şahar da muhtaç. Bir mekan da muhtaç. Bir ümmet, bir el de muhtaç. Ansız yaşaoňun hiç bir kadır barkı bolboyt. Urmаттуу musulman bir tugan, nimet bul tınçlık, amançılık nimatın musulmanga da kerek, musulman emeske de kerek. Bayga da kerek, kembagalga da kerek. Bul nimattan ulurak, amançılık, tınçlık nimatından jogor turgan bir ele nimat var. Al İslam nimatı. Allah Teala'nın barlığına birliğine iman getirgenden keyin, imandan, İslam'dan keyingi Allah Teala tartulagan çoğ bir nimat, üyüңde tınçlık bu, üy bülöňde tınçlık bu, mekeningde tınçlık bu, elingde jerinde tınçlık bu, tuğan urugunda tınçlık bu, mekeningde tınçlık bu, bul en çoğ Allah Teala'nın bergen nimatı. Urmаттуу musulman bir tugan, bul her bir ümmet ümit kılat. Her bir mamlekettin maksatı da tınç bolsa, aman bolsa deydi. Al tınçlık üçün, amançılık üçün mamleketlerde askerler bolot. Armiyalar bolot. Ne üçün? Mekenin tınçlığın, amançılığın korgoo üçün.
Урматтуу мусулман бир тууган, Ибрахим алейхиссаламдын Абул Амбия пайгамбарлардын атасы болгон Ибрахим алейхиссалам биринчи биздин кыблабыз болгон Меккеге келген кезде жаратканга жалбарып Ибрахим алейхиссаламдын кылган дуасы кереметтүү Кур'ан-ы Керимде мындай дейт. Ибрахим мындай деди: Раббым, ey жаратуучум, ey кожоюнум, ey эгем, ey Кудайым, ижал хазал балад амина, бул Мекке шаарын тынчтык шаары кыл деди. Важнубни ва бания ан набудал аснам, мени жана балдарымды бутка сыйынуудан сакта деди. Көңүл бур. Ибрахим алейхиссалам: ey Раббым, бул шаарды тынчтык, аманчылык шаары кылгында мени жана менин балдарымды бутпарас, отко сыйынуучу, ташка сыйынуучу, эстеликке сыйынуучу кылбагын, андан бизди сактагын деди. Ибрахим сүрөсү 35 аят. Экинчи аят. Ибрахим алейхиссалам Меккеге келгенде жаратканга жалбар дуа кылды. Бакара сүрөсү 126 аят. Ва из кара Ибрахим рабби жал хаза баладан амина, ey Кудайым, бул шаарды тынчтык шаар кыл деди. Биринчи дуа. Андан кийин варзук ахлаху минас самарат, Меккеде жашаган элге түрдүү мөмөлөрдөн рызык бер. Мен амана минхум биллахи вал яумил ахир, акырет күнүнө Аллах Тааланын барлыгына билине иман келтирген бенделерге түрдүү мөмөлөрдүн рызкысын бер. Көңүл бур. Ибрахим алейхиссалам пайгамбар болса да, дуасында Аллахым бул Меккени тынчтык, аманчылык шаар кылгын дегенден кийин Меккеде өзүңнүн барлыгыңа бирлиге иман келтирген бенделер, акыретке ишенген инсандарга түрдүү мөмөлөрдөн рызык бер деди да, имансыздарга бербе дегендей дуа кылды. Бирок Аллах Таала кала ва мен кафара, Аллах Таала имансыздарга, мага ишенбегендерге да берем деди. Фа уматтиху қалилан, менин барлыгыма бирлигиме акырет күнүнө ишенбегендерге бир аз жыргалчылык берем, рызкысын берем. Сумматтару ила азабин нар, андан кийин дозок азабына мажбур кылам. Ва бисал масир, алардын бара турган жери кандай жаман. Аллах Таала байлыкты сүйгөнгө да сүйбөгөнгө да берет. Рызыкты Аллах Таала мусулманга да, мусулман эмеске да берет. Бирок иманды Аллах Таала байлык эмес, иманды Аллах өзү сүйгөн бендеге берет. Бакара сүрөсү 126 аят. Урматтуу мусулман бир тууган, эки аятка токтолдум. Биринчи Ибрахим сүрөсү 35 аят, экинчи Бакара сүрөсүнүн 126 аят. Көңүл буралы. Важнубни ва бани ан набудал аснам, Ибрахим сүрөсүндө Аллахым мени жана балдарымды бутка сыйынуудан сактагын деди. Эмне үчүн? Экинчиде бул мекенди тынчтык мекен кылып туруп, элдерге түрдүү мөмөлөрдөн рызык бер деди. Ва валлахи, арабчада касам ичүү Аллахнын атыга. Биллахи, таллахи, үч түрдүү ант ичүү бар. Валлахи, биллахи, таллахи, үч ант менен касам ичип айталам. Жер бетине эң таттуу жемиш, эң таттуу тамактардын да даамын таба албайсың, эгер үйүңдө, өзүңдө, мекениңде тынчтык болбосо. Урматтуу мусулман бир тууган, тынчтык болбогон жерде, урматтуу мусулман бир тууган, башка нерселер бир тыйынга арзыбайт. Аллах Таалага жакшы ибадат кылуу үчүн да аманчылык керек экен. Ибрахим алейхиссалам: Аллахым, бул шаарды тынчтык кылгында мени жана балдарымды бутка сыйынуудан сактагын деген ибадатты жакшы кылууң үчүн да эмне керек экен? Тынчтык болбосо намаз окуй аласыңбы? Тынчтык, аманчылык болбосо бир көңүлүң бир жерде болобу? Аллах Таала ихлас менен дуа кыла аласыңбы? Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын бул хадисин угуудан мурда пайгамбарга бир салават. Саллаллаху алейхи ва саллам. Мен асбаха минкум аминан фи сирбихи, муафиан фи джасадихи, ва индаху куту яумихи, факааннама хизат лаху дунья бихазафириха. Имам Бухари риwayat кылган хадис: кимде ким эрте менен таң атканда көзүн ачса үйдө тынчтык бар экен. Аминан фи сирбихи, үйүндө аманчылык бар экен. Муафиан фи жасади, ден соолугу, денеси оору жок экен. Ден соолугу чың экен. Ва инда кута яуми, ал адамдын үйүндө бир күндүк азык түлүгү бар экен. Бир күндүк.
Ал адамға дүниедегі бардық жақсылықтар тартуланыптыр дейді. Ерте менен үйде тұрған кезіңізде үйде аманшылық, денсаулығыңыз чың, бір күндік ауқаты бар адамға Аллах Таала дүниеде бар нәрсе жақсылықтарды тартулаптыр дейді. Эми элестетип, $1 миллион акчаң бар. 100 миңдеги койлор малың бар, башкаң бар. Бирок үйүңдө аманчылык болбосо, денеңде денсаулыгың болбосо, эмне пайдасы бар? Балким Аллах Табарака ва Таала тынчтыкка касам ичкен кереметтүү Кур'ан-ы Керимде Тин сүрөсү «Ваттини ва зайтун» ант ичемин анжырга жана зайтун. «Ва тури синин» Синай тоосуна, Тури Синага. «Ва хазал баладл амин» бул тынчтык болгон Мекке шаарына ант ичем дейт. Аллах Таала бенделер касам ичкен кезде бир гана Аллахнын атына касам ичсек, Аллах Таала өзү жараткан эң кадыр бартуу баалуу нерселерге ант ичет. Бул жерде Аллах Таала «Ва хазал баладл амин» тынчтык болгон Мекке шаарына ант ичем дейт. Тынчтык Аллах Тааланын назарында эң улуу нерсе экен. Аллах Табарака ва Тааладан үмүт кылып намаз окуп атабыз, ибадат кылабыз. Максатыбыз эмне? Бейишке кирсек, Аллах Таала бизди бейиш жаннат менен сыйлап, дозоктон сактаса дейбиз. Аллах Табарака ва Таала бейишке «Фала хауфун ва ла фазаун» бейишке кирсең коркунуч жок, кайгы жок. Хижр сүрөсүнүн 46-аят «Удхулуха бисаламин аминин» тынчтыкта, саламатчылыкта киргиле дейт. Бейиште эмне бар экен? Тынчтык бар. Кайгы капа жок. Аллах та «Ва хум фи гурфати аминун» Жаннатка киргендер тынчтыкта бөлмөлөрдө, тынчтык үйлөрүндө болот дейт. «Иннал муттакина фи макамин амин» Алладан корккон таквадарлар тынчтык болгон макамда болот дейт бейиште. Кара, тынчтык деген нерсе, аманчылык өтө жогорку нерсе экен. Урматтуу мусулман бир тууган, ошондуктан да мусулмандардын шааирил ислам дейт. Исламдын аламат белгилери. Бир мамлекетке барып калдыңыз, бул жерде мусулмандар жашайбы же башка эл жашайбы, кантип билесиз? Аллаху акбар азан айтылса, бул исламдын аламаттарынан. Сүннөт. Бирок исламдын белгилеринен. Ошондой эле исламдын белгилеринен бир чөлдө барсаң, бирок каза болуп калыптыр. Бир адам өлүп калган. Бир сөөгүктү таптың. Бул мусулман эмеспи? Жаназа окулабы, башканы билиш үчүн карасаңыз сүннөткө отургузган болот. Колтугунун түктөрү алынган болот. Киндиктин асты кырылган болсо, бул мусулмандын аламаты. Мусулмандардын белгилери. Шаирил ислам, исламдын белгилерден бирөөсү сүннөткө отургузуу. Сүннөткө отурган бул мусулман деп өкүм бересиң. Ошондой эле урматтуу мусулман бир турган дагы исламдын бир аламат белгилерден ассаламу алейкум. Бири-бирине ассаламу алейкум. Сиздерге тынчтык болсун деп, бири-бирине тынчтык арнаган, тынчтыкты каалаган инсандар бул исламдын, ошондуктан ислам динибиз тынчтыктын берекелүү болгон үчүн, тынчтыктын кандай кадыр баркы бар экендигин белгилеп, мусулмандарды саламдашканда башкаларга привет дебейт. Нихо дебейт экен. Чау деген жок. Дагы эмне дейт экенбиз? Ассаламу алейкум десеңиз, Аллах Таала тарабынан 10 сооп жазылат экен. Эмне үчүн? Сиз алейкум, сиздерге тынчтык болсун деп, тынчтык кааладыңыз элге. Экти ассаламу алейкум ва рахматуллах. Алланын тынчтыгы жана ва рахматуллах, Алланын рахматы силерге болсун десеңиз, 20 соопко ээ болот экенсиз. Ассаламу алейкум, Алланын тынчтыгы болсун. Ва рахматуллах, Алланын рахматы болсун. Ва баракату, Алланын берекеси болсун деп 3 тилек кылсаңыз, 30 сооп алат экенсиз. Привет десеңиз, бир да сооп жок. Жөлдө саламдашкан ал. Азыр көбүбүз ушундай эме болуп кеттик да. Керек болсо, исламдын аламат белгилери болгон балдарыбызга да саламдашууду үйрөтпөй койдук. Телефон алло дейт да. Ассаламу алейкум десең, ата сизди ассаламу алейкум чакырып атат дейт. Балдарыбызга саламды үйрөтпөй койдук. Ислам динибиз
musulmandарға жолыққанда әрбір жерде танығанға ассаламу алейкум, тыныштықты қалаймын. İslam dinimiz birini korkutuğunu, ürkütüğünü tıyı salıp aram kılgan. Abu Hurayra'dan Allah Teala razı olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mınday dedi. Men aşara ila ahihi bi hadidetin. Kimde kim bir Müslüman bir tuğanına bir temir dikezese. Temir meni işaret kılıp kezese. Korkutup. Fe innel melaikete tel'anuhu. Elbette perişteler nalat aytat. Hatta yadaha o temirini almayınca, taşlamayınca. Ve in kana ahahu li abihi ve ummih, sen temir kezep korkutup atkan adam, ata enen bir bolgan bir tuğanın bolsa da. Köngül bur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat, kimde kim bugün bir dubinkamen korkutasın, bir kural jaragmen korkutasın, kıyın bol. Bir musulman ikinci musulmanga bir temir menen mınday kezese korkutup. Oşol temirin jerge taşlamayınca, almayınca perişteler nalat aytat temir kezegen adamga. Eğer temir menen sen korkutup жатқан adam, ata enen bir bolgan bir tuğanın bolsa da deydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam dinimizde bireudi korkutu, ürkütüdü aram kılıp mınday deydi. Arak içu aram mı? Bireudun akın jegen aramdı mı? Peygamber la yahillu li muslimin en yuravvi'a muslimen. Adal emes bir musulmanga ikinci musulmandı ürkütüp korkutusu. Adal emes degen aram degen söz. Bir musulman ikinci musulmandı korkutup ürkütüsü adal emes, al aram degen söz. Hurmatlı musulman bir tuğanım. Kaysı bir bende olmasın. Aramızda her birimiz. Karı da, jaşı da, erkegi de, ırgaçı da, bayı da, kembagalı da, kim bolbosun özünün tınçlığın izdeymiz. Kaysı yerde amançılık bolot, kanday tınç bolot. İnsan kançalık densoğluğu çın bolbosun, kançalık rızkısı kerem bolbosun, kançalagan bazarga eye bolbosun, kançalagan konteyneri köp bolbosun, kançalagan zapravkası bolbosun. Urmatlı Müslüman bir tuğan, eğer amançılık bolbosu, tınçlık bolbosu, alardın eş bir paydası yok. Balkim hiçbir kavim iyilikке jete albaydı. Jogorı darajaga köterile albaydı. Eğer al kavimde, al mekende tınçlık bolbosu. Allah Tebaraka ve Teala Mekke'de Kurayşlar. Kurayş halkı, Kurayş urusu. Nege ibadat kılat elek? Emne üçün biz Muhammed'e yetişimiz gerek? Emne üçün biz Muhammed'in çakırgan dinine kirişimiz gerek degende Allah Teala Kurayşlarga bergen bir tartуулаган nimattарын eskertet. Emne menen eskertet? Mınday deydi. فَلْيَعْبُدُ رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Bul Baytullah'ın Kabe'nin eğesi olan Kudayga ibadat kılgıla. O Mekkelikler Kurayşlar. Kabe'nin eğesi Kudayga sıyınla, butka emez. Emne üçün? اَلَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ. Selerge açkalıktan tamak verdi. وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. Korkunçluktan Allah amançılık vermedi mi silerge? Oşo silerge tınçlık bergen, amançılıkты bergen Kudayga şükür kılgılar, Kudayga kulçuluk kılgılar degen söz. Kurayş suresi 3-4 ayet. Hurmatlı Müslüman bir tuğan, bir mekendin tınçlığı hiç kaçan jarıka çıkpaydı, jogoruga köteril albaydı. Eldin kelecek muğundun pikiri oңdolmoyunça. Kelecek kavimdi, kelecek muğundu jakşı bir bagıtta, jakşı bir ideologiya menen tarbiya kılmayınca al mamlekette tınçlık tarqalusu, iyilikке жетүүsü mümkün emes. Alardın oy pikirin koynunda kotur taşı var, tuğra emes buzuklardın joludan tuğra bagıtka başlaş gerek. Allah Tebaraka ve Teala keremetli Kur'an'da ayet: "Auzu billahi mineşşeytanirracim ve la tufsidu fil ard ba'da islahiha." Jerde buzukluk kılmagıla, jerde bir amançılık, tınçılık bolgondan Al-Araf suresi 56. ayet. Wallahu la yuhibbul mufsidin. Allah jerdegi buzuklardı süybeydi. Eldi bölüp jargandı. Ulut ululukka, urularga, tribalistlerde Allah süybeydi. Tündük tüştük dep,
Urullarga bölgön, ulutlarga bölgöndөрдү Allah "Wallahu la yuhibbul mufsidin." Allah buzuklardı süybeyt. "Ve la tattabi'u khutuvatiş şeytan innehu lekum aduwwun mubin." Sizler şaytandın sızgan joluna erçibegile, şaytandın artından jürбөгүлө. Albatta şaytan sizlerden açık aykın düşmanınar. Bakara suresi 168 ayet. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım. Tınçlık bolboğan jerde kantı önügü bolsun. Araplarda bir makal var. Ra'sul mal ceban deydi. Ra'sul mal degen kapital. Adamdardın akçaları kapital bul ceban, korkok, turus buladı eken. Al tınçlık bolboğan jerden kaçat eken. Ata babamız bunu kıska aytıp koygan, ынтымак бар жерде рызкы бар. Ынтымагы качкан жерден рызкы 40 күндүк жерге качат экен дейт. Эгер бүгүн Кыргызстанда bir iş кылайын деп келсе, тынчтык болбосо, эл бөлүнүп жатса, бирөө иш кылгысы келеби? Ал жерде рызк бир нерсенин өнүгүүсү болобу? Aylana çörede körüp otur. Kançalagan mamleketler, baylığı vardı, başkası vardı. Bugün al yerde buzukuluk, bölünüp jarılуу. Başkalar bolğon kezde emne bolup kaldı? Libiyalık benim bir kurstaşım var ile. Libiyalık jigit ekөөz birgele okuyubuz, ekөөz iki kvartirada betme bet turabız. Ben bolğonu $200 stipendiya alıp okuyman. $100 kvartiraga, $100 jegen içke. Jegen içkenge, azık ovqatqa. Al Libiyalık jigit $1800 alıdı. Bugün oşo Libiya degen mamleket yok. Sudan benzinleri arzan ele. Oku, medisina başka bardığı beker ele. Жаңы үйлөнгөндөргө канча акча берилет эле. Эл эмне болду? Кайдагы койнунда котур ташы барлардын артынан ээрчегенден кийин Ливия деген мамлекет жок болуп келди. Урматтуу мусулман бир тууган. Ошондуктан мекендин, элдин тынчтыгы эң жогорку баалана турган эң чоң бир кадыр бар, эң чоң ниматтардан. Hayatun bila amn la tusawi shay'an. Amançılık, tınçlık bolboğan yaşoo eç nersege arzybayt. Kayсы yerde tınçlık bolboso, uy бүлөңдө amançılık bolboso, al kelечекти ойлобойсуң. Анан эмне болот экен? Эртең эмне болот экен? Al kelечекти кайдан ойлосуң? Урматтуу мусулман бир тууган, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам жаңы ай жаңырганда сүйүктүү пайгамбарыбызды караңыздар. Ай жаңырата. Азыкрап, Шаввал айы екен, Зулқада айы екен, Зулхиджа айы дейбиз. Пайгамбар ай жаңырган кезде карап туруп айга карап дуа кылат. Аллахумма ахилху алейна бил амн вал иман. Аллахым бул айды бизге аманчылык, имандуулук айы кылгын. Вассалама вал ислам, тынчтык жана ислам айы кылгын. Ва тауфиq, ийгилик айы кылгын. Лима тухиб ва тарда, сен разы болгон, өзүң сүйгөн нерседе бизге ийгилик берген бул айда дечү экен. Ай көргөндө ушундай дуа кылып атабызбы? Аллахым биздин мекенибиздин тынчтыгына береке бер деп атабызбы? Же кайдыгер болуп атабызбы? Пайгамбар Аллахумма ахилу алейна бил амни вал иман. Аллахым бул айды бизге иман айы жана аманчылык, тынчтык айы кылгын. Вассаламата вал ислам, саламатчылык жана ислам айы кылгын. Ваттауфиқ лима тухибу ва тарда, сен разы болгон, сүйгөн амалдарды кылууга бул айда бизге насип эткен, ийгилик берген дейт экен. Имам Тирмизи чыгарган сахих хадис. Сүйүктүү пайгамбардан үлгү сабак алалдагын, дайым Аллахым мага байлык берген, бийлик берген дей бербестен, жараткан Аллах Тааладан не кылат экенбиз? Тынчтык, аманчылык сурайбыз. Урматтуу мусулман бир тууганым, бүгүн жумада дагы бир токтолоюн деген бир маселе. Ad-du'a silahul mu'min. Dua bu imandudun kuralı. İmandudun ne degen kuralı var eken? Dua. Ad-du'a huwa mukhul ibada. Dua bu ibadat. Balkim dua bu ibadatın en negizgisi. Eğer ibadatı
bir çuçuğu var deyip turgan bolsoңуз, ibadattın çuçuğu negizgi emesi bu dua eken. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabbыңар айтат Allah, maga dua kılgıla, duaңарды kabul kılam deydi. Hurmatlı musulman bir tuğanım. Bugün cemaatga bir köngül bura turgan nerse. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat. Kimde kim namazdan keyin dualar. Namazdan keyin dua var mı? Dua var. Azkar ba'da salah. Namazdan keyinki zikirler. Men kâle dubra kulli salat, her bir namazdan keyin 33 yolu Subhanallah dese, 33 yolu Allah elhamdülillah dese, 33 yolu Allahu Akbar dese, en akında la ilahe illallah vahdehu la şerike leh lahul mulk ve lahul hamd ve hu ala kulli şeyin kadir deseniz, bunu menen 100 болады. Peygamber aytat, kimde kim namazdan keyin 33 yolu Subhanallah dese, 33 yolu elhamdülillah dese, 33 yolu Allahu Akbar dep, 100'üncünü la ilahe illallah vahdehu la şerike leh lahul mulk ve lahul hamd ve hu ala kulli şeyin kadir duası menen bitirse, Allah Teala adamdın günahları dengizlerden köygünce günahısı olsa da Allah onun günahlarını keçiret deydi. Allahu Akbar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu namazdan keyingi zikirdin dağı bir türü var. Kimde kim 25 yolu Subhanallah dese, 25 yolu elhamdülillah dese, 25 yolu Allahu Akbar dese, bu 25 yolu da gelgen. Dana 25 yolu la ilahe illallah menen bitirse, 100, bardığı 100 болады. Bir rivayette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabalarga, bir ansari Madinalık sahaba tuş görette, ya Resulallah, men tüşümde maga birөө keldi dagın, Peygamber silerdi 33 yolu aytkıla dedi. Oşonu 25'ten kılgıla dedi. Dep Peygamber aytsa, Peygamber 25'ten aytkıla deydi. Bir rivayette Subhanallah, elhamdülillah, Allahu Akbar bunu bardığını 10 yoludan aytsa olur. Dağı bir rivayette bunun 4. yolu 33 yolu Subhanallah deysiz, 33 yolu elhamdülillah deysiz, 33 yolu Allahu Akbar deysiz, 33 emas 34 yolu Allahu Akbar deysiz. Bunu men bari 100 болады. Ben bu meselege toktolganım, hurmatlı musulman bir tuğanım. Namazdan keyinki zikirler. Feiza faragda fansab. Kaçan namazdan çıksan assalamu aleyküm deyip salam verdin mi? Fansab, biraz tokta. Ve ila rabbike fargab. Rabbinin keçirimine bir kızıgıp jalvargın deydi. Dua kılgın deydi. Bugün acıga vargan insanlar, umraga vargan insanlar barınar, beni köngül burgula. Mekke'ge, Madinaga, acıga, umraga bargan insanlar barsagan meçitlerde çoğun plakatlarga ilip koygun. Ad'iya ba'da salat, dua, namazdan keyingi dualar dep Arapça yazıp koygun, astık İngilizce yazıp koygun, kotormosun Pakistanca yazıp koygun. 33 yolu Subhanallah degin, 33 yolu Allahu Akbar degin, 33 yolu elhamdülillah degin, la ilahe illallah vahdehu la şerike leh lahul mulk ve lahul hamd ve ala kulli şeyin kadir daytkın dep Peygamber aleyhisselam esselamu aleyküm ve rahmetullah salam bergenden keyin Allahümme entes selam ve minkes selam tebarekte ya zel celal vel ikram sahih hadisler bu. Peygamber namazdan keyin Allahümme entes selam, Allah'ın sen tınçlıktın ve minkes selam, tınçlık senin, tebarekte ya zel celal vel ikram, ey keremet esi, ey bereşen esi, sen ulusun degen Allah'a jalbarat ele. Andan keyin Abazar degen sahaba Peygamber aytat, ya Abazar inni uhibbuk, ey Abazar men seni suyum deydi sahabaga. Ey Abazar men seni жақшы көрem deydi. Tagın Peygamber aytat, namazdan keyin mınday degin, Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik. Allah'ım maga jardan bergin. Emnege jardan ber? Ala zikrike, seni zikir kılıuga. Ve şükrike, saga şükür kılıuga. Ve husni ibadetik, saga жақшы kulçuluk kılıuga özün jardan bergin dep dua kılgın deydi. Hurmatlı musulman bir tuğan, emne üçün bugün oşo Arap mamleketlerde bugün kerek bolsa, anın Kırgızçasında çıkarıp atıp, meçitlerge satıp,
илип коюп атат. Эмне үчүн? Пайгамбардын могу сүннөтү бар. Салам бергенден кийин мындай 30 жолу тасбih бар, 30 жолу алхамдулилlah бар, 30 жолу Аллаху акбар бар, ки ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика ла бар. Пайгамбардын сүннөтү кимде ким? Намаздан кийин аятал курсуну окуу бар. Мен айтайын деген маселе, урматтуу мусулман бир тууган, сен жумушуң болсо, жумуштан келип атасың, билем көбүңөр жумуштан. Эгер шашылыш болсо макул кете бер. Бирок кээ бирлерибиз бүгүн салам берилип берилбестен эшикти карай чуркайбыз да. Aslında biri namaz okup atabı. Biri tasbih aytıp anamın işi yok. Bizden ata babalarımız namazdan keyin zikirdi uşunday bizge üretip eme kılıp ketken. Bugün misalı oşa Saudiyada başka adamlar buğa köngül burbay koydu. Salam berilgenden keyin hiç kim oturup alıp tasbih aytıp yok. Eme kılıp yok, çurgap ketişet. Oşonduktan alarda жазып ürgetip atad. Jaşlar, mo paygambarın bu sünneti var, bunu atkargıla. Üyrengile dep. Sen eğer şaşılış bolsa men karşı emesmin. Жумуштан келген бир тууганым жумушуңа ийгилик берсин. Намазыңды Аллах кабыл кылсын. Бул тасбихатты милдеттүү түрдө айтышың шарт эмес. Жумуштан келгенсиң, жумушуңа бары. Бирок чыгып алып ал жерде тамеки тартып туруш үчүн, же чыгып алып өзүң окшогондор менен топтолуп алып сүйлөш үчүн эмес да. Эгер сен шашылыш, зарыл ишиң болбосо, жамаат менен отуруп бир зикириңди кылып, дуаңды кылып кет. Бирөөдүн намаз окуп аткан жерине эме кылба. Астынан тепкилеп, ayakka türkülüp en jaman nerse çıkıp alıp zarıl işin yok endi sen. Namazdan keyin bir 10 minut, 5 minuttuk bir dualarga emeň jokta sırtqa çıkıp alıp, uşak aytıp, sayasat süylöp, gıybat menen başka men aleksin be. Hurmatly musulman bir tууgan, mындай bolbaydı kegile. Bunu men asmandan algan jok. Paygambar sallallahu aleyhi ve sellem'di. Kel İmam Bukhari'de var, İmam Müslim bardı kitapta sen bilgen. Azır aytsan kebirler aytat da. Dastoverniýbi deydi. Ova to'ra. Sen aytkanday dastoverniýle sahih hadislerde bu. Azkar ba'da salat. Namazdan keyingi zikirler var. Namaz salam berdin mi? Astagfirullah. 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 Qara namaz okup büttün ha. Allah Taala'nın kechirim suraysın. Ne için kechirim suraysın? Balki men Kudayım sağa sen kalaganda tatlı kul bola almadım. Sen kalaganda ibadat kıla almadım. Meni keçire görgün. Kemçiligimdi keçirgin. İstiğfar aytıp var. Oşontan hurmatly musulman bir tууган, men jumada basa belgilep aytayın degenim, eger zarıl işiңер bolboso, dagı bunu oylap albalar, bul vacip emes. Bul sünnet. Farz emes. Jumuştan kelgen zarıl işi bolgan adamdaga bul zarıl emes. Albatta oturgun dep butuңdan baylagan jok. İşiň bolbogondan keyin çıgıp alıp bul jerde toптолуп alıp uşak aytpadagın jumuşuňa bar. Birok jumuşuň bolboso, kede bamdatты okusaң деле birinci saftan tepkilep çıkıp ketet. Kuptandan keyin ne işiň bar sen? İbadatlardan birisi de öte jеңil eken. Hiç bir güç sarptabastan, hiç güç sarptabastan, kıynalbastan günahlardan keçirilmesini kalaysın mı? Hiç güç sarptabastan, kıynalbastan günahlardan keçirilmesini kalasan, namaz okup bitkenden keyin assalamu aleykum ve rahmetullah, assalamu aleykum ve rahmetullah salam berilgenden keyin namaz okuyan жериңде otursan, perişte keletken dağın, Allah Taala'nın periştesi. Hap şükür hacı, çubak hacı maksattamıl emes, dua kıla turgan. Perişte, Allahumma gfir lehu ve afanhu. Allah'ım bunu keçirgin, katalarını ötkün, günahlarını keçirgin de perişte sana dua kılatken. Ne için? Sen o şu namaz okuyan yerinde kıblana karşı oturasın. Sana kelip alıp, perişte sen için dua kılatken. Bugün periştenin de duası gerek yok aldı. Dua başkaları kılıversin, bana gerek emez. Hurmatly musulman bir tууган, bir-birimizni sıylaylı, urmattaylı. Birödün namaz okup atkan jerde, eger zarıl bilesen, her kim özünü, bal insan ala nafsihi basira, her bir insan özünü kim ekenini, kanday ekenini, en jakşı insandan artık bilbeydi. Özüңdü özüңdөн artık hiç kim bilbeydi. Zarıl işiň bar o, eşige jakın jerde okuy ber. Buyaka kelip al, başkalarının safını buzbagın, sünnette turgan adamdardın aralasın, türkülep ötpegin. Allah Taala barıňardy uguçu bendelen kılsın.
uqqan ayet hadisке amal kılın nasip etsin. Ve sallallahu teala ala hayr halqihi Muhammedi ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Amin. Bi rahmetike ya rahman rahim.